imam tu veliku sreću da sam jedna od osnivačica udruženja Stripotetke. To je naše prvo udruženje u Srbiji gde su se autorke okupile prosto u želji da skrenu pažnju na elemente stripa koji nisu toliko vidljivi kod nas na tržištu i da skrenu pažnju na rad. Ja sam inače slikarka, ali kad sam krenula da radim spoje riječi i slike i da se bavim stripom relativno kasno, jel? Nikad nije kasno. Da, zaista sam se zaljubila u taj čitav svijet. Ali i dalje opstaje taj jedan stereotip da je strip nešto čime se bave momci, muškarci, to čitaju dečaci, to su vitezovi, avanture, vesterni. Baš onako poteklo. Čim sam pročitala prve riječi njene priče, ja sam počela da crtam, slike su se pojavljivale. Dobrodošli u Kava i rakija podcast. Ovoga puta smo gosti u Gradskom kulturnom centru. Malo drugačija lokacija, malo drugačiji gosti. Gosti danas, odnosno večeras su Tatjana Didojević i Jana Adamović. Dobro je. 3 puta sam pitao pre emisije, ali eto, uspio sam nekako. Zahvaljujemo se našim prijateljima s Kordijskoj rakiji i Trgoagent kafi i želim vam dobrodošlicu. Živjeli. Opa, hvala lepo. Hvala. Hvala na pozivu, živjela ti meni. Naše gošće se bave stripom, pa ćemo malo porazgovarati o tome koliko su žene zastupljene u stripu i red je da se čuje malo i taj deo, da kažemo, autora, ženskih autora. Pa eto, Jano, možeš li nam reći nešto o tvom radu i projektima koji sada idu? Pa znaš kako, ja bih radije da počnem o grupnim radovima, o grupnom radu, zato što imam tu veliku sreću da sam jedna od osnivačica udruženja Stripotetke. To je naše prvo udruženje u Srbiji gde su se autorke okupile prosto u želji da skrenu pažnju na elemente stripa koji nisu toliko vidljivi kod nas na tržištu i da skrenu pažnju na rad autorki koji je vrlo često zanemaren ili prosto možda ne čak ni toliko zanemaren koliko vlada taj jedan stereotip da žena u stripu nema, ali zapravo kada se osvrnete po nekim izložbama, recimo školica stripa ili kad pogledate broj studenata i studentkinja na umetničkim fakultetima, to su sad uglavnom sve devojke. Ali i dalje opstaje taj jedan stereotip da je strip nešto čime se bave momci, muškarci, to čitaju dečaci, to su vitezovi, avanture, vesterni, dok zapravo savremeni strip ide u jednom potpuno drugom pravcu. Dakle, i žene imaju svoje, da kažemo, pravo glasa i da ima mnogo talentovanih autorki koje rade na stripu i za koje se možda nije toliko čulo do tih momenata kada si ti pomenula udruženje Stripotetke. Kakvi su neki planovi i izdanja ili izložbe tog udruženja i dalja povezivanja? Mi smo se osnovale formalno početkom prošle godine i za prvih godinu dana smo uspele da doprinesemo sa 2 izdanja. Ja danas ovde imam ovo naše prvo izdanje. To je antologija kratkog stripa Kod kuće, koja okuplja stripove 11 autorki. Tema nam je upravo to kao kod kuće, kako to izgleda kada radite od kuće, kad se bavite jednim kreativnim, lepim poslom i kad se sve onako dešava, svi aspekti života se dešavaju u jednom prostoru. Znači, tu živite, tu radite. Tu je taj kreativni naboj. I onda taj odnos tog kreativnog, plaćenog rada i ovog nevidljivog kućnog rada koji je neretko se ne vidi. Pretežno na ženskim plećima, da. Da, tačno znam to, mislim, ja često radim od kuće, donekle kreativni rad i ljudi mi ne veruju da radim. Pošto ne mogu da vide, možda ni ljudi
baš to što žene rade i taj rad od kuće. To je isto jedan od aspekata, jedan od tema kojima se bave stripovi u ovoj zbirci, taj jedan odnos društva spram kreativnog rada i spram umetnika generalno, gde se umetnost se ne doživljava kao pravi rad, zato što ako ti se sviđa, onda to nije rad, razumeš, onda to nije tvoj posao, ali zapravo jeste. I zahteva mnogo truda, mnogo rada, posvećenosti i fizički može da bude naporno takođe. Dođe do pregorevanja, ljudi to... Apsolutno, da. Što kažu, radiš iz fotelje, ne radiš ništa. Dakle, ovdje su neke kratke priče, kratki fragmenti, više autorki koje su dale svoj doprinos u stvaranju. Jeste. Smo htjeli prosto da prikažemo da ne postoji jedan ženski stil ili ženski strip, da možemo da žanrovski odredimo kao žena. Da, jednostavno ženski strip ne postoji kao žanr. To je onako vrlo jedna diskriminatorna percepcija, nego hoćemo da pokažemo da svi umetnički senzibiliteti su zapravo individualni, ne mogu da se dele po polu i rodu. Prosto zavisi kako ste vi biće iznutra i onda to isplivava. Možda je žensko malo senzibilnije, možda malo... Pa nije. Malo bolju empatiju ima, možda malo, eto... Ima možda čak i bolji osjećaj za neke aspekte. To su neki stereotipi. Sad, dokle god to dolazi autentično iz bića, to je okej. Međutim, ima zaista jako puno fantastičnih umetnica koje odlično rade sa raznim prosto elementima. Da li je to neki jak grafizam, kakav recimo ima jedna od autorki ovde koja se zove Iva Toski, neko ko možda obrađuje neke malo teže teme. To je stvarno stvar individualno. Tako da mi zaista izbegavamo da govorimo o... Da se šablonizira sad to. Da govorimo o nekim generalizacijama, jer hoćemo upravo da edukujemo našu strip publiku, da autorke se ne uklapaju sve u jedan šablon, nego da bukvalno treba da ih gleda i posmatraju isto kao što posmatraju naše kolege, individualno. Sav taj raskoš i različiti stilovi i mogućnosti svega toga. Tatjana, ti si došla iz Banja Luke ovdje. Možeš li nam reći nekim prvim utiscima, mada još nije sve se sleglo i nisi još toliko, ali kako ti se čini ovaj strip festival i možeš nam malo približiti svoj rad? Pa meni je uvijek drago da gostujem, gdje god me pozovu ja dođem. Ja sam baš malo prije pričala, ja sam inače slikarka, ali kad sam krenula da radim spoje riječi i slike i da se bavim stripom relativno kasno, jel? Nikad nije kasno. Da, zaista sam se zaljubila u taj čitav svijet, pa tako i u ljude i uopšte u druženja, u razmjene informacija, u sve to skupa. Tako da zaista mi je zadovoljstvo, eto, ja nemam šta drugo da kažem. Što se tiče rada, da, ja sam sarađivala, ovo je moja grafička novela, sarađivala sam sa Tanjom Stupar-Trifunović, koja je etablirana naša književnica. I negdje mi je jako drago da smo uspjeli da nađemo način da objavimo ovu knjigu. I kada smo sarađivale, mi zaista smo to negdje imaju kritici, zapravo kogod to pročita, kao da je jedna osoba radila. Znači nekako smo se toliko preklopile, taj sličan senzibilitet, ta osjećanje istih stvari, posmatranje svijeta, sve. Ste rekli kliknulo je? Jeste. I zaista smo, nekako to je baš onako poteklo. Čim sam pročitala prve riječi njene priče, ja sam počela da crtam, slike su se pojavljivale. Ona nije imala nikakvih zamjerki, samo je bila oduševljena. Tako da nekako, i da, suština je da nekako sam interpretirala njene riječi. I tu je možda negdje, eto, ako ti kažeš žene... sloboda možda? Da, apsolutno. Morate biti potpuno slobodni da nešto radite. Nema nikakvih, da, on ulazi ovdje, kadar je odavde, nema toga, nego zaista jedna sloboda, tako je. I gdje smo se mi baš pronašle, tako da smo i tim bojama, ja sam bojom i kompozicijom nekako željela da dočarala neku atmosferu. To je zapravo o gubitku oca, o nekoj toksičnoj vezi, o nekim stvarima koje se dešavaju... Svakodnevno. Tako je, mislim, prosto morate to da prihvatite.
prihvatanje nekih stvari koje mora, to je život. Na koje ne možemo da utičemo nekad. I to je možda eto što žene, ako ćemo tako to gledati. Ti malo si možda i proživjela to što si radila. Apsolutno. Kao da slojevitije, kao da možda malo više to, dublje mi zapravo, samo smo bolji. Da. Dublje mi to nekako, slojevitije, kao da više emotivnije. Razmišljam, ne znam. Tako da mislim da smo to lijepo upakovale. Ovo je zapravo, prvo izdanje je bilo Besna Kobila iz Beograda, a ovo je drugo izdanje, 9. dimenzija iz Banja Luke. Dakle, doživjelo još jedno izdanje, zaista lepo. More je mirno. More je bilo mirno, tako je. Vjerojatno je taj rad bio miran, mislim, u smislu. Ili je bila onako... Da, usput je otišla i kičma i tako dalje, ali trajao je taj rad. Što je Jana rekla, itekako tu ode i živaca i vremena i snage i to je toliko zapravo zahtjev. Ljudi ne vide, ljudi kad čitaju jednostavno idu, čitaju i ne razmišljaju koliko je tu svega može. Emotivno se... Apsolutno. Razgovora i rada. Non-stop u tome zapravo. Besanik noći. Možda bi čak i ljudi malo i dublje doživljavali stripove da znaju koliko je tu rada i svega. Možda bi bili oni sami. Pa oni koji su zaista čitaoci. Oni zaista i znaju za scene. Pa negdje ako osjete atmosferu, ako ih gane, ako bilo šta pomisle, mi smo uspjeli. To je odlično, svakako. I vjerojatno je za tebe to neko neprocenjivo iskustvo koje... Pa jeste, ovo je zapravo prvi put da sam se bavila stripom, 2020. Ja sam da kažem, opet malo kasno. Da li hoćeš nastaviti dalje? Apsolutno, jer evo sad pripremam neki kratki strip od 4 table. Baš sam onako... Strip je onako specifičan, ljudi. Jeste. I to je i priča. Ispričaš priču i tu je i tekst. I ja se zaista zalažem da tekst bude sjajan. Mislim i tekst, i slika, i svjetlo, i boje, i kompozicija, i kadar. Apsolutno sve. Da bi to funkcionisalo. Inače, drugačije... Mislim, morate se dati ili... Da to bude. Tako je. Šta onda radite u suštini? Tako da sam eto zadovoljna. Mislim, zadovoljni su i čitaoci sad ćemo vidjeti kako će dalje da ide. Kakve će biti kritike. Eto, ljudi, ako bude neko prilici da pogleda ili vidi ili kupi, mi ćemo možda i ostaviti linkove u opisu videa kad bude video izašao. Možeš li nam, Jano, eto, za kraj da kažeš koji su neki budući projekti i ideje na kojima će se raditi vezano za ženski strip uopšte i za projekat Stripotetke? Pa ove godine smo za sad pauzirale sa izdanjima. Imamo neke pregovore sa nekim koleginicama i autorkama da pomognemo možda da se objave neki njihovi individualni stripovi, možda oko distribucije, evo ko zna, možda čak malo pomognemo i Tatjani za distribuciju u Srbiji, što bi nas ono bilo zadovoljstvo ako budemo mogle. Imale smo baš tad u aprilu izložbu tabli iz ovog stripa u Ustanovi kulture Parobrod u Beogradu, na Dorćolu, i prvo izdanje DIY Strip Festa, gde su mladi autori bili pozvani da prikažu svoje fanzine, jer jedan još od postulata našeg udruženja je da ne samo podižemo vidljivost autorki i osavremenjavanje stripa, već želimo da pomognemo i mladim autorima. Neafirmisanim autorima. Tako je, da i njima podignemo vidljivost i da pokušamo da malo stimulišemo proizvodnju autorskog stripa, pošto naše strip tržište je zaista bogato, ima mnogo izdanja, međutim to su, ja mislim, u 99% komercijalna izdanja. Licencna izdanja, to su uvek sjajni stripovi, divni izdavači, ali nažalost domaći autori jako teško se probijaju. Moraju zapravo prvo da se probiju u inostranstvo, da tamo postanu popularni autori da bi bili objavljeni. Zapravo je čak i jeftinije kupiti ta prava, izdati ovdje, nego platiti autora. Zaista lepo širenje te priče i što će Tatjana nastaviti dalje da radi i nadamo se da će biti prilike da vidimo naredna neka izdanja u nekim narednim epizodama i želim vam svu sreću u radu, da nastavite i istrajete uprkos svim nekim preprekama i možda nekim tim stigmama koje postoje kod nas u društvu, ali vi to razbijate vrlo uspešno. Apsolutno. Tako da eto, ako imate možda nešto još da poručite za kraj.
Neka svako radi to što voli. Apsolutno mora da istraje, šta god da Da. je to. Drugačije ne znam kako. Jeste. I ja bih možda poručila strip publici da pokušaju da, ako nisu do sad probali da čitaju neki strip poput Tatjaninog ili Kod kuće, da im daju šansu. Mislim da će se prijatno iznenaditi. Hvala. Ovo je bio podcast Kava i rakija. Moje ime je Branko Kujundžić, a sa mnom su bili Tatjana i Jana. Želim svima poručiti da nas zaprate, lajkuju, šeruju i da nas gledaju na svim platformama, također i na televiziji 5 koja se emituje na kablovskim televizijama. Hvala i do idućeg gledanja.